Şöyle bir kelip koyup oysa janekte koyuç. Kara. Ha. Şöyle bir kelip bir paradan karap koyup oysa parançı bardak. Jana 80-nji yıl, 90-nji yıllardagı boydan eken da bu gerçi. Erteň azırak basabız, horozo da erteň. 1 saat bolat. Ballar kıynalıp kalbasın. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди чыкты кызматы керек болсо, Заир деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номуруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эми салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар. O moğunu algıla. Tetik burçtan başlap. Buna o bu moğularda algıla. Taktap görgüle şey mi olsa şu burçtan başta açayla. Burçtan başta fasatlardan oңдоп gelip. Allah. Şu joldu şoňoýtmasa bolboýdy. Tak, moğum ne olgan kamok? Ya. Bul. Köpten beri var. Yalnız alış gerekti. Algıla. Uyat emes para. Bu joldu karaş gerek ekan bizde jolduçu. Qanday qilsak bolot joldu? Kadastr, adilet. Bu gosaksın qaragılaçı. Yakakta çeyin eken. O, nekasımda üydün soru bilen bolsa gerek barak dileçi. Buna bak köçönün bağı bolsa gerek diyeyim de. Buna baktar bardı. Köçönün bağı bolsa mümkün de evi olsa jıldırıp durup niyet açış gerek boldu atam. Sonra kılıp baktardı gülleri tigişiz gerekti. Buna kara. Bunda üydün soru ketken bir deyim de. Burada gördün mü buna? Ama polun boyunca zahvat bu deyim de. Karap, şuna bana bugün berip koyuşu. Tak, buna ne olgan eme? Kızıl var salon. Ya. Buna bir azilini oluş gereken ha? Naruşuyla bası var mı? Tak, buna жерге bir bak gül tiksin anda. Tak, buna garajlarça. Ha. Ha, хорошо, вообще 70-nji yılı koyulgan garajlarda bular bardygy çıkara. Ha, polnusda alma doğru açış gerek eken kara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garaj var eken. O sapşel köçüge çıkıp alıptır kara, büyük kılıp. Ya bu savaşı letni çarpay olup kaldı kara. Aldırыңız. Tapşırmanız ben pol onların aldın aldırıp alıp otalım. Moğum ne olgan eme kara? Moğum karаңыз. Barga şu aldırıp durup ofisi bayağı garaj var gol. Şunda bulup verip koysak. Kara moğularda. Sever baş. Aldıralım. Olmuş. Açıkla. Ol aldı bak. Yol açılıp. Usta dere var. Moğum baktardağı. Gereksizlerini aldırarız. Bu tap koyulu. Tak, moğuç tozu çıkıp kettir ha. Selamun aleyküm. Moğuçu. Ya. Burada puzu da durar. Gel aldı. Aldırıla koyulaçı bu jol. Katardı polunu aldı şeyden. Aa, poluna, moğum katarda aldırıla polu sıkıra. Aa. Karam, o şişili uyattı. Şahırın sentri olsa. Kara kamu, burada öyle 80-nji yıl, 90-nji yıllarda boydan eken de bu gerçi. Bunlar çok vızıldaşıp bir kamak kaldıralım geldi. Çok açık. Aldırıla polu. Arızdan at. Üydün soruna çeyin açıkla. Bize de transformat. Aa, buna kara. Bu yaktan şişili tosu oluptur. Moyka çeyin açıkla. Buna gördünüz mü buna? Moyka çeyin açıkla, polunu istiyor buna. Plaşatka değilsin, trotpa plaşatka.
Mına bu yoqqa чейин полный doğrularda açıqla. Maqul bu? İşlerini polni tazalab, domda açıqla qara. Garaj eşitime qalmasın. Buna gördün mü? Buna пристройканы. Bular var, mıyzamsız bu? Ya. Zelen zonada turadi da tura, ha? Ya. Vicdansız var. Qarana. Polni uyni sorun açam, polni tazalaqla. Algıla bunu dile. Ha işte. Polni tazalash kerak buni. Hech. Jana больницаны bir kirib ko'rib qo'ysa, dakansib merga bastırıp больница ishib ko'rib qo'ylichi. Değil. Ya. Balsanı? Ava. Mola dakansa ketish kerak ekan. Ava, narxi beta dakansa. Buna qara. Buna. Mucize getir. Buna gördünüz mü? Buna uyдun story. Buna mo pol dakansa teqaşen iki betten tazalashimiz kerak ekan. Mollарды da alış kerak qara. Bardak bunaka. Polniy bardak qara. Mol yer tazalaqla, ema. Karışık bol. Açmasa Ah. tegi жолдо чыгат да. Yol var, alternatif yol. Yol açık mı? Aç yol açsa болады, biroq tarırak. Mol yer çoğun ötüp qara mına. Oy bardak. Şöyle bir kelip koyup oysa, janakta koyuç, qara. Ha. Şöyle bir kelip bir paradan qarab koyup oysa, qarançı bardak. Moğun qaran. Pazar çıktı. Yol apşıca. Joyma alış kerek de apşede olsa da alış kerek de hazırla bir o bile kış gibi. Yeme beçere bulgu men kişi oңдосун da. Mına çoğun yol barken kaçıp boy boyluk bu şimdi balar ay. Ya. Oo. Oo, mına yolda açıp asfalta bol boy. Mına sonun yol var eken de. Asfaltı basıp yolda açıp trotuarı menen kılıp koyulup oldu mına bitti. Mına o da çıkıp ketiptir gördün mü? Mına. Bunu ya. Bu park. Ha. Razak bak. Ha biz yemeğe çıkıp kaldık ha. Bizim Razak soslu. Razak. Aslında yine gidip gidiyoruz. Ha. Так, Mucize de Razak'a gidelim. так, значит, мына жерде балдар. Мына жерде полный, мына рядты алыш керек экен. Көрдүңөр бü? Так. 1, 2, 3 emen alıp turup, uç yerde eme, Samrek Başıç, moda kasete teqişen algılaдағы alıp turup, onu jol kılaylık. Trotuardı koyup, kerek bolsa zelen zona koyup, dakasete teqişen jol kılaşıp koyulu. Düşündünüz mü? Siz nasıl bir kontrol возьмете мынаны? Makine jol var eken, bardıq kişineki uski jolga. Jol naçar eken, o son çıkpaydı eken da. Mına gördünüz mü bunu? Şu dakansiyle alınsa болады eken, özü açılıp kalады eken, mojelçe. Ova. Qara büyüt musu, silakal. Детский площадканы эмес бердик. Ова. Детский площадка, мына соң ограждение кылып коюлуп, аллея кылып коюлук. Мейлі бе? Полный алдыргыла мына. Тет яктан баштап полный алгыла. Здание түзөткөн. Ава, полностью. Так, эме ким? Азамат Каныбек, sizce uşu joldu teti ova. Uşu joldu eğer kerek bolsa parktan da kişine 1 metre жылайлык. Uşu sonun bir jol kılıp 9 tarafını 2 polassa jol kılıp durup, nar jagында trotuarı menен, nar jagында skveri menен çizip beriңiz. Çizip Temurбек Павлович, siz лично вообще на контроль аласыз. Түшүндүңүз бü? Лично на контроль. Особый контроль. Пожалуйста, şeyde оңдоп коюлучу. Жол расширение болот. Эмес лотокту тротуары менен коюп койлу. В общем, шикарный болуп калды экен. Чоң жол болуп. Ооба. Керек болсо паркты 1 метр жылдырып койсо деле болот экен эми. Айла жок эми. Монда алыш керек экен. Көрдүңбү, уже заброшенный болуп калыптыр. Мына эмени Замирик баш көрдүңүзбү? Заброшенный экен. Тетиги бул өзү пристройка экен, кара. Мына. Мына сору менен жол, мына көрдүңүзбү мына? Мына пристройка. Мына. Мына жаңы кирпич турат, мына эски. Мына көрүнө турбайбы? Мына жаңы эски кирпич, ушу сорун алып туруп, как раз жолго кошобуз. Так, молат барды, мусорларды алгыла. Onu alıp как раз жолго кенен болуп калат жолчу. Мына карачы.
Uyat эле. Ой, кара мына. Даже айылда жок ушундай жерлерчи, кара. Айылда жок ушундай жерлерчи. Монда тетип үйдүн соруна чейин алып, жолго кошобуз. Канча 100 метр чыгабы, жеке? 100 метр жолду өзүбүз эле салып коебуз. Мына бул үйдүн арт жагыбы? Тем более үйдүн арт жагы болсо, мына эшикти жапташ керек экен, туурабы? Ооба. Мону бир такташ керек экен да, мне кажется, мына биздин жер, мынабычы. Муниципалитеттин жери. Ушу жолчу мону дакан салса вообще сон болгудай экен да. Порядок болуп. Эгер бир жол полоса түшсө кандай болот? Замирбек Башевич, моюка чейин жылып калабызбы? Ол жерге чейин жылабыз да, эгер бир полоса түшсө. Я. Bir polasa berek koşulur şu Baltık'a çengeli. Азырчы Жамач бул жака эмес, биз нар жака дагы неме жасасак болот. Жогоракта. Биз нар жака көбүрөөк себеби ана үйлөрдүн сторона чейин мына пристройкаларды алып туруп элечи, эгер бул жака тийишпели десек, эгер нар жака да кеңейтип жасасак. Буяка тийишпесек жакшы болот өзүчү кара. Биз Порядок экен. тийишпели десек, биз нар жака кеңейтсек болот. Жакшы. Мону алыш керек бирок Буларды бар. алыш керек бирок. Полный алыш керек. Bu жеке менчикпи булар? Азамат Кадырович, эгер жеке менчик боло турган болсо, мону бир рядка келтирип, туруп, мону бардакылуу единый код кылыш керек. Мына кара, либо мына стор менен кетсин, мына кара. Мына менен, Ооба. Мына стор менен кетсин да, могу бүт бардактарды алсын. Моларды алсын, кара. Главврачка айткыла. Моларды алдырсын да, мону бүт до конца, могу пристройка көрдүңбү алар бардыгына. Мына. Тротуар жок бизде. Тротуар жок. Тротуардын энин алгыла дагы. Кара мына бүт чыгып кеткен да мына. Госактын отургузсак анан. Ооба, госакт мына жылдыргыла мына аркагачы 1,5 метр жылсын дагы единый облик кылсын. Мына кара мына козерокторду. Чыккан булар. Ооба. Булар явно чыккан, буларчы мына. Булар возможно мына решетка менен бирдей сторучу мына. Мына. Көрдүңбү мынакей? Ооба. Я. Ооба. Азыр мына решетканы жылдырабыз ишкерге. Жок, жылдыбай эле койчу. Нар жактан келеле. Нар жактан. Ооба. Анда единый. Жок, мына жылсын арка 1 метр жылсын боларчы. 1 метр нар жак менен келсин да, мына кара бүт бар единый облик кылып бергиле. Мына мо стор менен кетиш керек да, я. Ушу стор менен кетиш керек. Даже госакция болгон мезгилде деле порядок кылыш керек да, кара. Барда уят эмеспи? Карап чыгалычы. Ооба. Я. Ооба, бул жагындагы мыналарды козероктордун бардыгын алып, мына карачы 80-90 жылга камактар малары. Ошол эле ойдон экен, кара мына. Вот эти, мына көрдүңбү стор. Үйдүн стор көрүнүп жатат. Я. Мына этаждан стор көрүнүп жатат. Жазым еді көріп қойыншы мен. Мына көрдіңбі мұны? Мына үйден сторы көрдің? Шуны алдырыш керек мұнан, көрдің мұны? Үйдің емесін ашып қойыш керек та. Ар жактан деле бардыгы келиши. Мына жерде 2-3 эле документ бар. Калгандары временный эле. Да? Себеби өткөндө сатылгандарын көрдүм, 1-2 эле экен да. Ошолорун карап тактап бер дагы, эгер документ жок болсо лучше снести. Документтери болсо анда билбейм кандай кылабыз. Биринин акырына турат го. Я. Акырына турат го. Ай. Ошол жер башта дески сылоо экен, ар жак аптека экен. Ошо экөөнү көрдүм, сатылгандары, калгандары жок. Ан документ тактап бериңиз анда. Документтерди тактап бериңиз дагы. Мына жолду срочно расширение кылса болбойт экен да. Бир полоса кош керек экен да. Ар жактан, бер жактан жылдырса кадат берем, мына жерде. Ошо бир полоса тротуар менен. Я.
Зеленкасын ошон карагыла. Могу совсем эле чип кеткен эмеспи? Я. карайт. Мына расширение болгон экен, а? Болгон расширение болгон. Биягында жок, а, деме? Жок бул жан, жок көрүп. Я. Аз мол жакты көрүп койдум, мына төзбү. Ооба. Бияк көрүп койдум. Заказ ойлойт, бул жакта өтө деле оршундуу жер жок эле да. Болсо Жокпу? Жок. Тиле баягы скос болуп алынып, Ооба, бул тазаланып бүткөн, туурабы? Могу көчөчү. ушул көчөнү бир көрүп барам, Ушу көчөнүн ылдый түшөбүзбү? Ылдый нар жака. Түзүнө немеге кетет, ошол көчөдөн чыгат. Так, могу парк, а? Парк. Так, могучу. Бул ушул. Все, бул зелёный зонага түшүп кетти бул совсем эле. Чыгып алып. Бул незаконно, карачы, алдыргыла, шуну чыгар. Нак баштан бул жака. Могу сторона чейин алдыргыла, эме, ким? Байшевич, могу сторона чейин алдыргыла, көрдүң, наркы здание туура турат. Наркы. Ооба, мону бүт алдырып, ол жерде порядок наводить этиш керек экен да. Уже алынды келип калды. Ол жерде алсак эле уже жер ачылат. Жана Токоч мерди эмеге кайрылсаңыз Нур-Султанга. Бир келип киши. Ооба, бак берет, көчөт берет, гүл берет экесиңер, макулбу? Так, мунаны да алып салгыла. Муну алып салып берип бак болот да. Кежи группун үйү да. Сен таппай койдук, кайга кетип калдың? Бул жанан алды, бул жанан алды. Жан жака турбагыз. Бул документи барбы жокпу? Бунун документи барбы жокпу? Бар. Бар. Русаксы барбы? Бияк караганбыз, да? Азыр Ош көчөгө кеттикпи? Сол жерде бир жер тапты. Казалаш деп эле бар. Сол жерди көрүп өтөйлү ошол кышта. Мейли. 20 сотук жер. Мына сторонун баштагы документи жок, көрдүңбү да? Зеленый, ооба, до конца эметкиле. Ушу көчөнү расширение кылыш керек экен, а? До конца баштайбыз. Касымбекова параллельно. Касымбекова параллельно жүрүп. Ооба. Пробканы казайт. Бирок былтыр деме болгондо жеңиш Канча чыгат эме? 4. Ушуну жасаш керек экенбиз, кара. Я. Жакшы көчөсү. Бул атерме өткөзөр. Так, могу козерогту алдыргыла. Так, могу алдыргыла. Могу дүкөндү алдыргыла. Кара, зеленый зонада турат. Саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Мен мынаны айтып коеюн дедим. Мына жерде 2 метр чуңкур да. Бул жерде неме температурасынан неме өткөн да. Мына жерде неме болуп, мына жылып кеткен. Мына жерде суу кетип, неме кеткен. Высоковольтный линия. Ана мына чуңкурга бурун Карасу району болгондо мына жерде бир нерсе коюлуп атып, машина адамдар түшүп кеткен да. Ана бул мына жерден чыкпай да, мына чуңкурдун ичине бир тос кылдырып койгон да. Ошону канча күндөн бери сиге деп күтүп аттым эле. Ана муниципальный менен договор түзүп койгонбуз. Баягы немеси неме. Бул сиздикиби? Бул иштери киши неме болуп. Бирок разы чуңкур. Бирок расширение болот да, сакал. Расширение жол салабыз. Ооба, мына температурасы немеси бар экен да. Жылдырабыз температурасына. Жылдырабыз. Так, значит, жигиттер, ушуну. Бу жазылып турат снос деп. Пол жастык. Ол жака 5 минут. Ушу жолду неме, Замирбек Башевич? Ушу жолду жасашыбыз керек экен, Ушул аслана жакшы жол. Эмеге Касымбекова параллельно. Жанагы кайсы жолду айттым сизге тетякта? Жанагы 100 метр деген. Жеңиш Шермаш, ошол кыска эле жолдо, ошол жолду могул жака эле урбайлыбы? Ал жер кыска эле жол. Ал кыска эле. Жок, алда керек. Алда. Аз чыктык го. Кайсы көчө эле ошол? Азак Салиева. Дом ортосунда. Ош жаздыңбы сен? Жаздым. Монда жаздыңбы? Жаз. Ушуну жасаш керек. Экөөнү тең жаса. Өтө жакшы. Экөөнү тең жаса. Ошол шаардын сыртына пробканы алып чыгат. Так, моларды тазалабайсызбы? Тазалатып полный ушулар кече мусор чыкты. Могул жакты тазалатып карасаңыз, могул жер полный мусор эле. Баягы 20 сотук жер деп сизге жөнөттүм го. Ушул жерден баштап ана могул үйдүн немесин алып берсе бизге мыйзамдуулугун. Бул жерде келишеби анда. Расширение. Бизге арыз, кече арыз жазып.
комиссияны алмашқанбыз. Документке келеді. Өздеріне Комиссияда қарап, Хорошо, хорошо. Bu заборunu aldırıp oğla. Алдырып атасыз. O үйдün soruna şeyini açımı kara. Tratorun kirip alıp dur. Onu dakan saldırıp oğla. Akıllı? Жазуу ескертүү берип буларга. Kara bu yağınlar aşırı olsa dile bulat ken kara mı? O tratorun koşup. Tak bu doğalları çık. Полный көпкө берип. Ah. Көпкө берип кетет. Bu jaka bir Nurbek Azamat Civeş gereken de. Bu kaçırıp algıla. Buna kaşalarını algıla. Tak eme Adilet. Dokument tekşirirten jolgu meşede durgan bolsa предписание бергиле. Şunlar bu. Kança kilometre dediniz? 1 kilometre mi? 1.400. Bu. Ya. Bu öte son küçük ha? Ya. Ең чоң көпчөк. Ең чоң küçük. Bu Prospekt ekan da. Prospekt ekan bu жер. Карашу, бул жагын ол жерге чейин бизге карашы шаарчы. Ay. Анан кечатер менен полный кошулду булар. Ay. Жерден Салиев 48 забыл деген листеский домдор бар. 2010 жыл патер беришибиз. Bu kaç köçü olup kaldı şunda? Бул Ал Хаким көчөсү. Ha. Ал Хаким. Al Hakim. Эске. После эскинин басын. Ha. Bu kaşasını alat da. Ha. Nar bu kaşan deme Orunbek. Bu kaşasını arka cıldıtıp koya. Tegemen üydü dolmuş sorumen cıldıtıp koy. Tak. Bu da çıkıp gitti ra Kazirogo. Ya. Жолды отырғызғанда айтамыз. Bu çıkıp gitti Kazirogo de. Aa, kısalttılar da teyteye çiğim kısalttılar. Oo. Assalamu alaikum. Aceke kanda jakşı dese jakşı başkatış bu namazlar kabul olsun. Assalamu aceke kanda jakstar aceke kanda jakstar kızlar başkatış bu final baydaslar bu namazlar kabul olsun. Amin. Allah ekber. Kızlar işte jakşı. Tak buna haftar speni koçlarda qarab ketkiler sırazıça. Buna kaşaları alınsın, içkeriye girilsin. Düşünün bu tete kazi doktor alınsın, içkeriye girilsin. Dakansa bütün haftar speni koçlarda qarab ketkiler. Çekerek baldar, çekerek. Çekerek baldar. Bu da xasiyetin oz cevap bolu da. Tak buna kanteyinde algıla. Bunlar ne yetmep, ne koyu bolğanmız jolдун boyuna. Kim ruhsat berdi buna? Çekerek çıkıp ağla baldar, çekerek. Bu konteynerde aytam. Ya. Временный контейнер. Ha. Algıla, algıla. Algıla. Dastan. Bu dastan sen. Assalamualaikum. Aleyküm. Qanday sajıga? Yaxshimisiz? O'zingiz qanday? Demdishmi, boshqatishmi? Assalomu alaykum. Yoshlar ishda yaxshi, boshqatishmi? Rahmat o'zingiz. Yaxshi. Ana shu ko'cha bor 17 ta. Hey. Bunaqa kelgan 17 ta. Hey. Konteyner o'piladi. Hey. Ashani bir ko'r berib qo'y. Bu jurum. Yürü. Ha. Bir odam o'tsa bir mashina o'tsa bir odam turib. Ha. Yürün acaba, ko'rsating. Tak. Ha. Oh. Bu polni chiqqan olarchi. Yeme. Bir dokumentini ko'rib beringizchi. Ha? Мне кажется, stol narxi deyim da. Ya. Stol narxi deyim da. Ava. Tetiga domchi. Dakansa tetesha bosib qo'yilchi. Ya. Үй, барата.
Bilişke ekan. Ау. Molar явно çık. Molar явно çıkıp aldı. Tura qara. Shunday ekan, dakansi. Yo'q, molar yerda qara. Mal gilas kerak. Ha. 3 metr gilas qo'ygan. Ау. Bunlar gilas. Ha. Ha. Bak şimdi götürüp sor nereden çıkartıyor? Onu nereden koş. O ушuni bir qarab qo'yg'lar ko'chani, ema. Qarab, ular явно chiqib ketgan, ko'rdingmi? Ular chiqqan bajava? Ha? Все, хорошо. Buni hozir bor, dakansa qaraymiz. Narjaga kelgan ekan. Ha. Ha, Tetyaqdan chiqqan Turbayeva, ha? Ha, mana ko'rdingmi? Shu yergacha endi ekan. Ha. Boshqa ekanlar. Ha. Bunasi to'g'ri, ko'rdingmi? Bunasi to'g'ri. Tetma yoqdan boshlab ekanda buni. Azamat qanday ish ko'rdingizmi buni? Mavzudan boshlab. O shu boshlab dakansa tet hozir nimaga yo'lga chiqgan qarab qo'yinglar, dokumentlarimni ko'tarib ma'qul. Tetlardan bir şey qarab qo'yinglar. Все, хорошо. Vallahi javob yaxshi. Tushundik. Bu ballar qaraydi, bo'ptir. Dokumentlerin taxta beresiz. Siz kadastr dokumentlerin taxta beresiz. Так. Просто предписание berib qo'yinglar. Ertaga o'roza. Buzbog'lama uncha. Kommersiya obyekt bo'lsa, masala yo'q. Buni жилой uylarni buzbog'la, предписание berib, yozib, 1 ay srok o'roza bitgunga chayin aqrin buzib olib qo'yadi. Anan уже 1 ay bularga достаточно srok. Buzib aqrin ko'chib oladi. Ko'chib olishadi. Ma'qulmi? Moda tetik stordan chiqibdir. Al hakim. Demo buni stordan qaramna. Zarbosh ko'rdingizmi buni? Qadamdan chiqqancha chiqqan. Altı metr. Tak, siz texnikalarni berib o'tasizmi? Bunda verirsen 3 kun oldu. Beriniz, texnikalarni beriniz. Sizde istese men привлекать etmeydim. Zapas qarmabchi. Uyga chayin olavergilar buni, qara. Bu tetigi arqan qemes turadi buni, qara. Ana mollarni olib qo'g'lash, buni qo'yib bo'lsin-chi tandirda. Ava. Shu mollarni yaxshi qayra qilib, современный qilib tandir qilsin. Olib qo'yinglar buni tandirdi-chi. Bu shu ko'chani jasash kerak ekan, ha? Eng ko'p yaxshi prospekt. Ava, sondan prospekt bo'ladi ekanda buchi. Qaşlarını aldırttınız mı? Ya. Qaşalarını aldırttınız mı diye. Köyler gelip ziyaret ettiğimiz zaman özleri kızıklar olsa bu köşenin adamları için trottoar yok, bari çekip buzduk otağız. Bu yerde asfalt basfasa oluyor etken. Son bu etken asfalt basıp başlamaya. Ulan eskemesi uşul eken de ha? Ya. Erten azırak basağız, horozu da erten. 1 saat bulut. Ballar kıynalıp kalmasın. Mağara, ahvallah. Allah'ız. Yok kim bir işxana olacak. Bir işxana olgan ekan bu жақта plastik çıkarışat ekan. Bunu buzduramiz. Oho. Bak, cekemençik. Ha. Modeldeki içine parat kaç gerek ha? Ya. Jo, onun için siz emet pespe. Nerede sek var eken, qaram nerede akçanı normal tavşat eken. Varatası toңдоп koyuyor bu. Ya, asaqal. Oldu şimdi. Так, sizge bugün qaysı gün Cuma. Cuma, subota bozar. Понедельник жаңы қарата қойың. Bu da освещениесі ben. Düşündünüz mü? Asqar. Жазып қой, mağa video отчет таштайсың. Düşündünüz ha? Havamdan қарабайсың. Uyat ile de buna. Şeyde iştegende de açsanız da koyup koydu. Özürçü. İştegende de açsanız da koyup koydu. Özürçü.
Так, moda çıkıp kettir ha. Moda çıkıp kettir. Ya. Ha. Ava, moda çıkıp kettir. Beşikti buna kaptal çıkıp kettir. Gördüңөр mü? Ертең расширение кылып мешет эти чекерек балдар, чекерек. Муну ошо Cuma günkü gana çıkışatlar. Başarılı turuşpay tazda turar bu yer. Cuma pazarı var. O. Bay meşitten çıkışıp ala turgan nümelerini arzan satışat. Böyle dıykanlar özler alıp gelip İftar pazarga ruhsat vermeydi. Şunu cenazeli kapkirse bulbuyor. Cana boş eleken o. Onu. Yoklar turuşpaydı. Bugün ele Cuma'ga turuşat kayra jiştirip ketip başladı. Başka 5 gün Cuma'ga şey turuşpaydı. Sağ olun. Buna da kalış gereken burçu anlat da. Anlat. Ya. Bulacağız. Tak. Buna kantininde algıla. Moşunda kaç köçe uçup olup kaldı bizde? Geçe fıdırlık var. Geçe köçe koçluk var. Yok, düşündüm hoş köçe koçular. Boğa. Yok, köçenin atım neli? Al-Hakim köçesi. Al-Hakim. Az Al-Hakim köçesi. Tak, mola da anlat da. Bol iki de. İskepti veriliyor varmış. Moldaktalar. Doğaçlar. Moldak'a getir. Rıcaklar Молодец. Cılar. Bunlar değer turşat. Hança cıl dese cıl perevizde açat. Sitoga emetip asfalt kança 10 14 16 болады, ha? 16 ekini mesken 18 22 olur. Trottoarda otobüs. Çok köp kirip ketpesin eme. Buyurma. Köp kirgizbeyiz. Minimalni расход менен. Elge daha jagor bolboş керек da. Elge daha kıyım bolboş керек balдар. Bu alan dedi bu. Ayttınız mı? Ala turgan oldu. Bu ayerge özüzüyle kılağız, ha? Özüzüyle barabız da. Ayerge. Aktiye tura gerek. Tak. Geçe pol bir köçene yüklenmişsin. Bu keçe bastık ha bunlar. Tak, yem be. Hurmatlı жетекçiler. Bugünkü reytimiz bitti. Saat kaç olup kaldı? 7:30. 1 saat 40 minut bastık. Joğada körülgen obyektlerden bardığın hurmatlı жетекçiler özüңөргө жазып алдыңар. Особенно Азамат Кандыбек sizin жұмышыңыз көп. Адилет, кадастр sizin жұмышыңыз көп. Все от вас зависит. Так, анан hurmatlı жетекчiler bir маселе. Mo jerdegi снос иштери боюнча жанагында жашап аткан жыл массивтерге жөн эле предписание берип койгула 1 айга. 1 айга предписание берип койгула. Орозо ичи. Орозо тийбей эле коелу, уят болот. Предписание берип, орозо ичи тийилбейт деп жазып, бирок күндө алыс келип, кабар алып, мындай түшүндүрүү иштерин эскертип турасыңар, макулбу? Кечеги иш план боюнча, mo жер боюнча иш болуп атабы? Ош көчө боюнча. Мына Ош көчө, мына Ал-Хаким көчө дедиңизби? Ал-Хаким көчөнү мына баш этек чызып бериңиз. Акырын балдар иштей берсин. Мектептин алдын бүгүн чызып берсеңиз 3 gün предписание бергиле. Суббота, базар, панден. Вторниктен баштап уже акырын демонтаж кылса болот. Булар баары красный линияда отурушат. Туурабы? Я. Все, башканда бүгүн жуунуп тараны жумушка. Эртеңден баштап кудай калса азыраак басабыз. Көр бир 40 мүнөт 1 саат басабыз болот. Акырын орозодон баштап кичи разминка дагы болот. Хорошо? Кана ажеке? Onun şu başlagan işleriniz iyilik olsun, gelecek kan şu oruz aylar, жақсы күндерден болsun, el jurtu zaman bolsun, şarınız önü görsün. Allahu ekber, rahmatçı.